Hojik me loi nai khoi gi ngalak laite pangal se khoi gi sarkar gi authority saba sarkar gi khoi gi government gi kai hai tare anauba government amaga leiraba manipur sida khoi gi lekai khuding gi khoi gi law si paiba gi phibam da organization khuding mang nai khoi gi indigenous ni natraga indigenous na te natraga na sina pangal ne sina maitai ni sina Christian ni haiba gi certificate si khoi gi pi na ba organization khara leire haiba organization sing chi number 1 da khoi gi mimi haumi moi je khoi gi yamna si karem na banati yam moi no sitab du ni ko haumi federation of haumi haiba dagi KKL gumba adagi maitai lipul gumba sigi sing si ngak laite khoi gi adum khoi gi atai dana te tainari si ko pangal sina ngasi phau si da Manipur gi itihas da Manipur gi history da Manipur gi puari da pangal na loraki bisi ning tholai sem sana jaw bun so haiba mayam thengnaramani ade honorable XCM paung biren haibsu thengnaramni MLA kyan haibsu thengnaramani ko masi aina thamjani ni badi number 1 da ikhui gi government na lengak na ikhui gi DNA test obada indigenous people je ikhui gi maitai da yauri ba jinsi ekoi gi pangal da 95% yawe na confirm tawraga ekoi si indigenous ne ga jet pass tawdana lai kraba masida makhoi na kari authority orim no ngalak nai koi gi bangladesh ta gi ni haiba ngalak nai koi gi refugee ni haiba ngalak am nai koi gi lanpha oina purakhib ni haiba ngalak am na mo indigenous gi pillar ekoi gi jungba matam da aikoi gi maming yahon da bida kareng ba thaina ba adu nakhoi kari sunatte kana sunatte do government gi authorize sunatte koi khangi but to bo khoi gi lairi ba pangal khunai si gi sentiment da documentic break khoi gi thamoi ji set o hel ka helleba masi khoi gi laingak ta lairi ba khoi loyal order pai ri ba khoi gi asaw sang mayam sina su khoi gi free thaba gum thadok pi sina kari gi no natraga na kuki ga khoi gi maitai silinau singa tau khiba lan adu maina pangan sing si ga su riot ama thoaga manipur si pumchai chai na silibra natraga namasi kari haidin agenda aron ba kari agenda laibno sarkar na yana tawribra government sina yana tawribra masi gi question sing sini aduga akhoi gi manipur gi pangal gi CSO sing hoi manaru no bodi na khoina hairi do IC as a CSO magi president ni but tawuto bo aina ngasi thamlai ba sidi manaru no haina ngang inklai ba youth mayam sigi thamoi da dragi ahan ka da su masi gi phathaba ngam da bida aikoi gi mai haibagum sum ngalak laite aikoi si ton na yamna ton na hingba manipur da khwai da gi ton ba jati si pangal oisale aikoi gi india haibsidi manaba level da secularism manaba level da democracy set palam ne ba christian set kera hindu set kera isai set kera adagi muslim adagi aikoi gi muslim set kera tangai phadana saning ba dharma chatpa yaba right to religion haibse fundamental right ta yauri baneba sigi constitution nei khoi gi piri bas india sangvidana piri basida ajaba piri basigi wangma da khoi islam laining chaliba pangal sina kari tawrubagi no bangalak laite khoi gi pangal sida ball gi type ta kawri si masida khoi gi manipur gi pangal gi CSO amadi maite gi CSO chilinau sing mel loina pangal gi CSO sing na khoi gi laibiriba atoba organization lakan ba apex body so organization laibiriba sing da silent lai ji kari gi no maramam dairo madu khoi gi authorize natte madu moi kari oidna no haiba kari oibano haibsi marak sida yenariba comment tonariba langnariba ngangnariba sigi mayam sing si eze aisu pangal community samoina sounding ba phawe youth amoina masida khoi gi kari gumbar yo thogle khalo khana chaina ba thogle khalo kana na response logadori no number 1 da aduna aina thamjaring badi masi matang matam chana khoi gi chapcha ba hai tare khoi gi leiri sida khoi si sengbra sengdabra mamang na kayar sarkar na tawgrap sida so khoi gi hoji government da leiri ba police department adagi leiri ba higher authority me am leiri si sina makoi si kaw thawgum thado tawrne masi khoi government so involve tawre na loba ya ba su yauri eba maramdi mioi bagi khoi gi logi wangmadane ba makoi na ngangi ba logi wangmadane ba makoi na tawrisi aduna silinau sing da iramdom da leiri sa sing da ina thamjaning badi aikoi indigenous ni natte haibasi chamara khangaga leiribas matam gi sarkar du nai koi si indigenous ne na laikre thamkre yanare amadi ining tholai sema sana jawbana direct masagi machin na hai pangal leramdraga de koi manipur da matam du pangan na lan pangamdraga di
तंगाई फदना मणिपुर सिदे कोई लेरम बे लेरम दबे याई हाइबसी खुंताक को सही ते की खुंताक को मतंग वरी फजना लीखरे अदुगा अमगा हाइकेबा ngasi fogi itihas da koi su as a muslim amorga so muslim dei sai yengbe ade loktak festival yengbe ade ba ngasi loktak festival da ngarang pangthoi si su hana pangthoi ai as a sam su loktak festival da koi yengbe challe ba karigi ai khoi da maitai gi i yawe ba silaimin narakpa sarau mawrun narakpa sina ai khoi gi islam da yadraga su maitai gi channa bida adum til le ba maitai gi ani harau ko mai da koi pangan su yaw challe ba yeng basali adagi sakau busa basan nei itta sa basan nei masi malemgi natraga manipur da lariba other communities haibata jati atopa mayam se sigi sina ngasi fauda loktak festival da mi kem lak 20% koi muslim yaurong gani adum loktak festival ho isai taru se yaurong gani thingi koi islam da yade adu yauro haiba nate masi karigi akoi gi maitai ga pangal ga laimin narak pa samin narak pa na ngasai gi maitai gi oiba festival am lak pa so akoi gi pangal sing sina share tawri hana da gi yaumi nara ba lang inara ba masi da gi hena su sa mayam su punari ba khun lon naraga laiba laikai lon naraga laiba sigi mayam se koi gi tampak valley si de koi ga taminari sina koi ga tanatra ba aduga haumi federation la jigi jadu mani eba mathong maram ju khang da ba kamune na masadu yom ba sumale ado nang na pangan jina indigenous na tiaga na ngondu benefits na kari no boys ado nang na pam jina pangan ji leita ba pam bro adu su direct phone na hairo ba na ri leira gana no haumi na hairo ba pangan ji indigenous na te lai bi aro na khoi ge noi leira de khoi hat kani ka na dam ba to ro ba tu su yenga ge ba du su adu su yenga ge ba na ri leira gana pangalam polai bi aro manipur da khoi hat kani kill you all muslim people pangal maitai pangal si noi loin hat kani na noi airo phong na noi chat khro na nari le raga na aina khwai da gi saujaning badi ekhoi gi government gi air authority lo pai bi basing silinau sing sine ba sauning gi se maram di asugum bangang sing tap tap phara ga loksan basi kai kai ge ba moji lo ge ba illegal loiba ekhoi gi lo na yada ba lo ge out of the ngangai bo hai sing si kari gi no ba mo khoi sing si action lo khatri si hoji koi panganda umka pillar junga dino yawanda bida kramain aduna kari haige dor do panganda ge koi chili naw khrana junga e khalo ba aduna mukari haige dor ino adu answer na kari adu di war si koki ga maitai ga shanti silent khara hoire adu di pangan ga umka war thok na ba sili bra ba adu na khoi hekta tor ko su thok padi yaro e ba ai khoi ga maitai chili naw ga lainari mari si malem si da kana ga mamna su thadat pangam moe ba ai khoi khange ba maitai na kana no pangan na kana no si maitai na so koi pangan khangi pangan na so koi maitai khange ba Manipur da ausu wasa awaba lam dagi hek Manipur si lebak lebak padagi hujik phausi da pangan na kari responsibility lo je hujik so maitai silinau da su kya ai dine ba taseng na ningon masa na thoga ekhoi gi thawai kat libani amadi khutta kulai paira ga thoga lan nga ibani iram dom nga ibani ba atopa communities kana tholak ke ba kari gi no ba su kyam no ekhoi gi pangan si da tathiri je ekhoi na khoi gi nayum mulabra na sak mulabra na traga na ekhoi na khoi akai be integrity kai ga da ba kari hai khra ge na traga na ekhoi na separate kari tan kra ge ba ngalak lai te ekhoi gi pangal si ball gi type ta ke kerala ma harakani maitai lipun na ma harakani mathong maram cha da ba makhoi sing ji refugee ne ba sigi refugee sing je ekhoi gi maitai gi chilinau sing CSO amadi pangal gi CSO amadi lairi ba sarkar government pai ba higher authority sing na masi sing ji tap tap pharaga loge ba punishment pidri ji manipur da koi kuki ga maitai ga tholok ke lam do maina pangan ga su thok na bagi ngai ri braba natraga asi na khun ba ngai ri braba ai khoi sum adu na haibne si na haibne ji kuki ga maitai ga lam thok ji ba thok ni khangam bra ne khoi khangau no ma da natra jap laun thok ji adu amaga haige pangal haiba silinau sing je khoi pangal gi islam lai ningsal ising je khoi asum bagi damak ta si bai se ki ba jati na te siam su kaw bi ga no haumi federation amadi KKL amadi maitai lipun me loina haumi federation na khoi me loina noi ne khanga da bamna asum bagi damak ta khoi si re su dum yena rakani theng na rakane ba kari authority oi ge na khoi ngalak lai te wa kai pangal sigi khoi gi intention sok na ba khoi gi thamoi sok na ba thamoi kai na ba sumo kai hori si kari pam ge na traga pangan sing ji ga haumi federation na khoi khoi ga muk na ba ngam madra ba maitai silinau si da loina yaute federation haumi federation da yauri ba organization na khoi ai khoi pangan sing ji ga fight to ba ngam madra ba na khoi na hairi si lali si da sumaran ji noi to ba ngam da kai de debate to na sino ba na traga na thinking to khan tho Manipur da lai riba jati kun thamari manga sab mana ne khoi hingmina ra matam da Manipur saukhat ka dabne
ngalabam na kuki ga kak ngalabam na ikoi gi naga ga kak ngalabam na ikoi panganda si tawbirakano aduga masida ikoi gi Manipuri government ni yengaga lairi sini aina khwaiding ai Manipur gi lairi ba ikoi gi so sang mayam sin sini yengaga panganda su lairi metai sini naw da su lairi sini yengaga lairi sini ba khabar daga habisi thing de ba Phagi Parangi type the Quiggy, Alap like the lossy sense of way up and Alap like the Quiggy indigenous Aina was the Ira again, was how many federation though indigenous not any coach or repium tower get to Yagadraba. Moji Prisine Koi Hira Gaba. Madame the promoting guys, you not out in my Kande, Querias in Bogi, my Bogi Manipur, Sagale. Aduna Nasagi, I Quiggy, I Hibaki Matagum. Tobirakano. Aduga lengakna masi athubada makhoi si punishment pibiyo natragadi masi national amdi international pu yor payaba aduga sida lei si koi mari leina ba department sing de koi na masi makhoi sing si ban ton ga da memoi organization sing che makhoi organization sing che ban ton ga da memoi organization sing che nongan bedin mita pho kari development or kage ba homi federation sina adagi KKL sina natraga mete lipuna kari organize to koi sakhana development kari gi moin puthora krage be jenda ma moi makok sida brand sida koi gi mathi lekpagi koi gi mayang gi ji gi yana ba RSS ki follower gi type ta moji followers ni moji loina RSS yawe jam banso makhoi gi adugi one nation one religion gi do oiroi haiban what is the Manipur da ikoi Hindu salon namdana ma phawe yaro si war thokane be India da amadi Manipur da war thokane be si hanai war to na tab da civil war amana ama pang mathong maram khangnar oeba ado aina meloin thamjaning badi Homi Federation gi jadumani na athubada aduga ikoi gi singdokadabani amadi asigi pillar asi thugai ge dami government na athubada thugai ge dami pillar asi adugi matungda aikoi gi matung manau tawdana masigi law da ek ama pass tawbiraga makoi som sum tawbase akoi gi law ge ba punishment highly piga da me aduga makoi singsi law warak watem bada aikoi gi Manipur gi laingak na asoba thodang lobi ge damni amadi makoi singsi athubu da phagalaga chenari ba amadi masigi president jadumani se makoi gu basina aikoi gi indigenous people da machet khaibum thugairaga war thokna ba lan thokna ba silai se masi aikoi gi highly aikoi gi United Meitei Permanent Youth Organization pure gi as a president la moine condemn tawi aduga sirinau sing aikoi kumai yengba aikoi na wa ngangaga kedobuduna ai khakna ngangaga yaroi lebaksi khoi pumnamak net sengba thamoi sengba mathau tai punna thengnaminaba mathau tai ado hojiki matamda Manipur gi Feraun che mokhoi gi hojiki singsini ko matam ma Feraun phona ne koi gi Islam pangal Islam learning sel sinam thabangam kidrabne hojiki matam gi ona de Feraun che koi gi KKL gumba Meitei Lipul gumba Federation of Homi je si sine ba hojiki matam gi koi Manipur gi Feraun oi dise na khoi ne koi da karib tu nam su sopungam moy aikoi da halla chen gi dab sunate iram dam che koi su ngagak pe yauri koi su share yawi aikoi gi su ina iking katlaga pigribani amasung lebak lepda koi yauri aduna kana gumba XYZ aikoi indigenous na tena ek padudi na koi na thang na halakani matam da koi ju thang na jalakane ba no leitum tharakani koi ju leitum tharakane ba madu gi damak koi da su lai ba sabar tawri bani koi thamoi patari bani leimin bani no ma gyan ta jarakane na koi ne henjan ba tawra de koi ju henjan ba tawrakane ba limit cross to na roi se ba matam sigi Feraun che kanano hai kada Manipur da Federation of Homi ado gai koi gi KKL amadi Meitei Lipun sineba engon da tawning ba triten noina phone tawra pa taw tawning ba to nawalo ti amta mai kai taw torbe ngonda ai ngang si da lo gi wang dam fongang de na koi ge phattabal na kok sing da sum tho ai bani aduna ngasai gi amaga ai ge chile naw sing number 1 da koi gi pangal kunai gi soi khu culture da yam leiri pangan masen da tawga da de koi gi san nangai gi sei haunangai gi adrage adu tawno ba si tawno lemja ba saraga leiba yam yauri ai koi da gi laik le soi ba me ama aduna tangai phadana aina haijaning badi ai koi su unity oi ba mathau tai amadi masida ai koi punna masi mokoi ga koi ga sem tang khangdok na mathau tai ba matung mana amukana loan da base akhoi gi pangal gi ihau adagi akhoi gi pangal ge driver sali bising je sinthale phapu yai chalo dam ne koi kari gi satori no why
ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯅꯥꯏ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯅꯣ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯦꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯂꯦꯞꯄ ꯇꯥꯔꯦ ꯆꯔꯥ ꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯆꯠꯂꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯧꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎ ꯇꯧꯔꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯁꯤꯟꯊꯥ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯕꯟ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯒꯕꯔꯃꯦꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯀꯥꯎ ꯊꯥꯕ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯦꯠ ꯀꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕꯗ ꯂꯤꯂꯣꯡꯒꯤ ꯑꯟꯖꯨꯃꯟꯅ ꯄꯨꯈꯠꯂꯒ ꯐꯨꯈꯤꯑꯦꯕ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯐꯨꯏꯑꯦꯕ ꯋꯥꯔꯛꯑꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯕ ꯉꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗ꯭रे ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤक ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜꯒꯤ ꯔꯤꯌꯣꯠ ꯑꯃ कुकी करीगा मैतई इचिनाव लानसी खरा इंगबनेना पांगनगा मक थोगनब सिलिसि कनानोबा अदुदि सिगी नंबर 1 ओइबा सिलिबा सिंगसी गवर्नमेंट गी एकोइगे हायर अथॉरिटी सिंग अमदि लैंगांग नमसि मोजि एक्शन लोफम थोक्तबराबा अमदि प्रजा आइकोइनसु प्रेशर तोफम थोक्तबरा सीएसओ आइकोइनसु प्रेशर तोफम थोक्तबराबा खाजिक खाजिक तगी सुम हेंजले मखोइसि आइकोइगे अरोनबा एजेंडा अमगा लोइना तौबा मालेबा तौरिबनेबा तौरिमने हायरानेबा कोइना अदुन इचिल इनाउसिंगदा आइना थमजनिंगबदि नंबर 1 दा अखोय अपुनबा यूनिटी अमोइना मसी अखोयगी गवर्नर दा अमदि मरी लेनबो अथॉरिटी सिंगदे अखोय मखोय मथक्ते एक्शन लौने अखोय थागदबनी अमदि मसीगे पिलर जुंगजि थुगाइगदबनी मसी थुगाइहनदबा यादे मरमदि मखोयना फागी ओरगसु इंडिजिनस की सुगुंबा सेंटिमेंट सोकपा अपुनबगी सक्तम थुगाइबगी ओइना सुंबा लाकपसिददि फागी यादे सिदा फागी तौबा याब नते आइना थमजनिंगिसिदिको तसेंगना सिदा फागी तौबा याब नतेबा अदुगा अमगा हाइगे आलिम उलमादा आलिम सिंगदा नत्तबा फत्तबा हायरगा लामना अखोइगे उलमा अमदा करिगुंबा मिफम अमदा करिगुंबा यावरसु बदनाम तौबीबा असिगुंबा नुपा नुपी सिंगसिसु अखोइ हाइली कंडेम तौमिनगदबने मसी अखोइगे हुइरोइ खरा थादोगा तौबने ना हाइरी अइना साइबर पुलिस तसु एफआईआर रिपोर्ट तौखरबने हुइरोइ खरा अखोइगे लिलोंगदा पॉलिटिकल गी थादोगा मोगी के तौबसिदे अखोइगे ओलमा अदुबो अखोइगे ngangbada चाउखरब लिलोंगी ओलमा सिंगना साइलेंट लेबनी हाइबसेमा चप चाना खंगी अदुगा मसीगी मतंग सिदा आइना यामना पुसलारोय तसेंगना अखोइ आलिम उलमा सिंगजे कैदौनुंगदे अखोइ मखोइगे अगेंस्ट दा वांगांग वसी सीसीएम थमजगे अदुगा मणिपुर दा लेरिबा ऑल मणिपुर दा लेबा पांगल चिलिनाव सिंग याम ताबियो तसेंगना मखोइ सिंगजिना तौरिसि अखोइजु खांगबा याबा खांगे ताबा याबा तारे लिमिट क्रॉस ओइरे अदुना इंडिजिनस की पिलर युंगबदा मखोइना अखोइबो करेम गथाइनबा अखोइगे मिंग यावहनदबसे मसी मखोइगे अरोन बस गवर्नमेंट सु सिदा लेंगाक सु यावरब्रा आइबसिम क्वेश्चन हंगिंगेबा सिदा फेडरेशन ऑफ मिमी हाउमी एना तौरगा मथोंग मरम गंगदबा ऑर्गेनाइजेशन सिंगसिना अखोइगे खाइमु नैमु ताबै फिबम दनेबा मखोइना संगसलेबा लानसि मसी अखोइ अमता ओइना पुनसिलगा मखोइसिगे अखोइ फाइट तौबा मथौ ताइ अमदि लोगे ओइबदा अखोइ थबक तोहनबा मथौ ताइ अमदि मखोइगी मथक्ता चप चाबे एक्शन लौहलगा मतुंग मनो अमुक हना इंडिजिनस पीपल सिंग दा हंथने येंगबे यारोय हंथना ngangbे यारोय यावी यावदे गेजेट ता पास तौखरब सिंग सिदा कनागुंबा XYZ नाम मदु यावी यावदे ना हाइरकपा तारगदि मदुगी चप चाबा मोइगी कैपिटल पनिशमेंट लोन पीगनी हाइबम पास तौहनगदबने नत्रगदि अखोइ पांगलसी खुलोकपगी टाइपता अखोइगी बॉलगी टाइपता तारेबा कयाम कुइनो नो अखोइ पांगलसिना खांगदौरिसि कईनम तौरे अदुम ngang ताब याइन अखोइ सबर तौरे मे इदम दम लेबनि लान तौरी मसिदे अखोइ पांगल गसु कैदौरदि अमुक करी थोकप याइ लैबाकसि लोइख्रनि अखोइ खांगिबनि सिदोंनरसे हाइबगा चप मानरे बसिद मोइन तौरे सिदि अदो अखोइ से सेंगना हारकांदा पांगल इस्लाम लाइनिंग चलिबा पांगल अखोइ सि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लाटपद मतिक साब अल्लाह खक्तनी अल्लाह गे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे अखोइ अचानबा आखिर नबीनी हाइबसिद थाजबा थम्ब कांगुनेबा होय विदाउट कनागुंबा मुजु कोइ किरोएबा असुंबगी दमकता यामना मीगी सेंटिमेंट सोकपा मीगी कम्युनिटी समदा थमोय कायगेदबा ngangnaroi तौनरोइसेबा लैबाकसि याम वारिबने बसि एग्जांपल लेना हाइसि कुकीगा मैतै जिलनाव थोकनेबा लानसि खंगमब्राबा थोकलैजिनेबा हुजि पांगनदसु अखोइगी यूथ मयाम सिंगसि कंट्रोल तौबा ngamibraba कमेंट पीनरिबा मयाम सि हानादि खरा फरमेबा हुजिक कनाना नोबा सेनरजि कनाना मॉनिटर तौरिमो लैंगाकसि लैत्रब्राबा पुलिस डिपार्टमेंट लैत्रब्राबा लो आइनसि लैत्रब्राबा मणिपुरदा अदो सीएसओ सिंगजु लैत्रब्राबा
ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯥ ꯈꯨꯟꯕꯒꯤ CSOꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯂꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯛꯁꯦꯅ ꯁꯤꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯤꯗꯨ ꯀꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯅꯥꯕꯗꯨꯒꯤ ꯍꯦꯟꯖꯟꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕꯗꯨ ꯐꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯍꯧꯁꯦꯕ